Hadirin wal hadirat, jamaah bini adian jamaah laki sadewek tunah kangen dawak sarang-sarang tiang pelungu sarang sami beraja syukur li harapan Allah Ta'ala kembiang bok kematur beraja syukur ponok tiang pelungu sarang sami niki sebagian arak sak ponok arak sebagian dek tahu bersyukur li harapan Allah Ta'ala. Kadang ponok andat nongak ruang nikmat batur jadi dek tuah syukuri nabi sak de ican de paica si Allah Ta'ala ponok andat pikiran nikmat batur ponok andat pikiran ruang emas batur ponok andat de pikiran ruang telekung batur ponok andat de pikiran ruang sebian batur dek tuah syukuri ruang sebian teme mesa awanan dawak sarang-sarang tiang pelunggu sarang sami ngaturan kalimatut tahmid dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua, salawat serta salam dawak sarang-sarang tiang pelunggu sarang sami selalu dawamkan, selalu tercurahkan, selalu terutintar sendiri, selalu terpertahanan, selalu terjaga li harapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami maulaya salli wa sallim iman abadan ala habibika khairil khalqi kullihimi pada tenggung pare bali bawa edang tau kendula pacak tadung terlalu ngaji muntabar endang tama syurga bakariru talin sampi munkatujur bajulu kalla munkamilu baguru ngaji le tuan guru embung benga saki anisa lain nikah wajulu nggih moga-moga tiang pelunggu sareng sami tetep treda atau mudah-mudahan tamu untuk rombongan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya boleh syafaat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Belean doang suara ada cigahan sekedip. Ini barang baju senawanya Rabbi tuleh. Aroi sepala lalu kita wak mulu. Agak iya munjamah bini ampuraya. Kadang lah muncul tek kompor mate kompor ini lupa. Lagu mung kesalahan selakian jadi wah lupa tetap niling. Jangan Nabi. Ia ponok lalu rum penyakit atin. Lagu sai-sai niki. Yang lagi yang bini ya pada doa. Pada doa. Ponok lalu penyakit hati, ponok lalu ruang maksiat hati. Yang pun sampai dia kuat-kuat.
Napi jaruan amalan sak teican tiang pelunggu selalu terdawama, selalu amalan, selalu terjaga. Jarin ajong demi ajong, lengkak demi lengkak tiang pelunggu niki arak ruan kelebihan, arak ruan perumbu, arak ruan bati. Sampunan dek bajong ajong lagu di narak kena. Nggih, ujung-ujung galang bedah le beruga parang lelah dek nara upah. Jangan marak sekali bahasan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau niki salah satu murid daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sahibur ratib. Kengone ndoan dudut ilmu le Al-Habib Abdullah niki atau Imamul Haddad petang dah setahun dudut ilmu. Beliau niki sak tulis kitab niki tau melinggih niki le hautah. Ara, wikan ara hautah. Oh, Yaman. Nggih. Sak tau sekolah tuan guru Arfan, Zainal Arfan, jaran hautah. Nah niki lamun dewek tarim tau niki sekitar sejam atau 2 jaman jaga jarak oleh tarim ojok hautah. Nah ia tak melinggih, ia tak makbaroh, ia tak dorih daripada Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi niki. Nabi bahasa beliau, pamin ma'asil qalbi, bagian-bagian atau ciri-ciri, bagian daripada maksiat hati ini pertama asyakku billahi ta'ala, selalu ente merasa ragu oleh harapan Allah Ta'ala. Onya-onya niki sifat ragu niki oleh harapan nenek sampai jamaah. Sehingga niki ya jari langan terkadang dengan ini sugul daripada agama Islam. Subhanallah. Sugul daripada agama Islam. Sehingga Nabi aten wah merasa ragu oleh harapan Allah Ta'ala. Namun tuh ragu je Nabi malik. Kadang ini mangan dek temai, sembahyang dek temai, ibadah dek temai. Lagu makin ia duk coba dan pelunggu. Terkadang makanan tuah mai, minuman tuah mai, pakaian tuah mai, lagu kembe nabot lalu tersembahyang. Abot lalu sembahyang. Lah mulai lai niki. Lai. Nyocok dengan nabot sembahyang sehingga Nabi makanan ruang perekonomian wah kurang. Lagu makin marah atau dewek sak baru makanan tuah solah, minuman tuah solah. Dan arak ceritanya ke makin dengan nek kayun daran air selau. Nggih. Dan arak makin doang kadang-kadang namun cap-cap sak pait-pait adik kanggo dia bahasa. Nggih. Paling de apa je nama de papu agua uni. Nek nak kena agua. Nggih. Nah iya si kemai sapuk mai makin. Nggih. Dan arak istilah dengan inam daran air selau. Nggih. Nah ni napi? Dan arak selau? Makin masih. Oh, masih. Nggih. Nah, ya niki. Ia perlu terhindari tiang perlu. Desa kedua maksiat hati ni ke bahasa beliau wal amnu min makrillah. Merasa tak aman daripada murka menggahan Allah Ta'ala. Jarin semele-mele lamun tak merasa aman niki. Semele-mele ente begawe ya. Semele-mele ente nek sembahyang. Semele-mele ente nek gawe ibadah. Semele-mele ente tiur kantor batur. Semele-mele ente rausin batur. Nggih. Jadi merasa diri aman daripada menggahan Allah Ta'ala. Nah niki. Yang pun tiang pelungguh niki tuanti-wanti si Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamun wah dengan istilah merasa aman daripada murkanya Allah Ta'ala, kadang-kadang ini ente seolah-olah nggih berembeja ente melele bangun dunia
Yang gawe dosa doang. Lagu ampurayan sampunan tiang pelungguh niki ya tertipu. Padahal nia sembahyang, bahasa tiang pelungguh. Padahal nia dia sembahyang, nia dia berpuasa, dia sebulan zakat. Dia nuah napi orang, dia milih lumbar haji, margi haji, padahal mampu. Dia milih sebulan sodakoh, kepelit tutup hitam. Kadang-kadang berbeng sehingga kepeng, sekik jari pitu. Nah niki lagu terkadang ini dengan samaran niki ini seolah-olah si Allah Ta'ala yang pertemanikan si Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aita Allah yu'til 'abda ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala al-ma'siyah fa inna ma dzalika minhun istidraj. Lamun kita wahai umat manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamun cingaki, lamun seriuk, lamun bolokin dengan tetap baik gawe maksiat memalik saya ante terombok ruan napi juga ruan rizki nemisa sehat tetap sehat, sakit dia sakit lagu sembahyang endi puasa endi kalau dia mim puasa peh ini berteju hari dia kena puasa lagu niki adik tiling ingat yang pelungguh fa innama dzalika min istidraj. Adik ketahu sejatin dengan nikahnya kan tak istidrak seolah-olah si Allah Ta'ala. Lagu piran tu nak terbalas bares. Mak bahasa nyangin bares. Bares orang sama mati. Tu don sen join muni waya. Nggih. Nah niki. Lagu kadang masya-Allah ya si tertipu yang pulung. Ni jandek puasa. Ni jandek sembahyang. Lagu sehat tetap tetap sehat. Rezeki batin maku sayang penuh. Open dek nuah julan kembe aku ni nyake beletong jengkung si sembahyang. Open ke julan. Ya ini kadang malah ni ke coba sila. Padahal selalu pacu ngaji. Sembahyang pacu. Lagu enggak doang ruwe. Sing ngamberembe nanti ada petai sekolah dek nuah mele jari PNE saya gemes calet niki sa mungkin bedet nuna selasik tangga dewe kampung raya terkenal tu nyanyi ya kedi lau sing berdoa tuan ya ketimbang di ponok-ponok bareng ngone lepek iman jamaah ane mah tutuk Rabbana atina musrese wah. Nggih. Barang macam lintulak lindoe. Mula Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Yang bahasa lagu si gupun penok luar apalan doa Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is doa nama jeding lain. Nah niki. Nggih. Jadi sampai malam niki. Jarin tiang pelungguh niki al mukminu ya'malu bit ta'ah. Nggih. Saran dengan terjadi dengan beriman niki ada yang beramal di ketaatan. Nggih. Selalu penuhi hidupnya dengan amalan-amalan yang mendekatkan diri di hadapan Allah. Jadi lamun dengan sa napiaran Malik dengan sa lengek pegawai ya niki penok-penok enten sibukan diri si maksiat. Uni waya nampuraya lamun sekira tendek tebau. Ia penuh aruan amal solah. Nggih, sampunane amal lengik te penuh Uni waya nade sa napi silam. Bamba nambah ni silah atau istilah berderek Nggih. Dede sampai melebihi pegawai lengik. Nah niki salah sikit maksiat sadik dalam hati. Disa ketelu wal kunutu mir rahmatillah. Merasa terputus oleh rahmat nenek. Nggih. Aku seni jaknu peneraka. Deng ganggu. Nggih. Sampai-sampai dalam kitab Bushrul Karim syarah daripada kitab Al-Muqaddimah Hadramiyah penjelasan. Salah sikit kalimat sandek terganggu ya sugulan ini adalah apa ya dosa gaji ya nenek gaji angkat marak meniki enten
nasib iruk. Nah dia kanggo niki sugula. Dia kanggo sugula. Lagu searah manusia. Demen susah aja bilang langga, bilang bubuk, bilang bebontot, lain bercerita. Bare lamun bati jaya sepi sewung. Kadang-kadang lenting kilik luah, lenting kilik dalam, lawan. Adik dengan adik darat datang. Sehingga kembali ke tahun tanya ke punok bati lu ndak sehingga angket kepe. Kadang-kadang baru saya nyelingok niki mu belain ni arak te aneh ya sugul baru padahal dia narak langan sugul. Ya cara manusia lah mu marak niki ya mu susah je macam lain bercerita. Lamun bahagia ya sepi sewung. Yang pun sampunan tiang pelungu niki ya putus daripada kasih sayang Allah Ta'ala seberembe-rembe juak ruang keponok dosa kebelik dosa tereking si paran diri sampunan tiap bahasa akbadik jadi cara ya tahu ampunan dosa si nenek ditekan sehingga napi lamun masih tepai masih berembo masih napi orang pulih ngupi pulih ngelanja pulih kalau jaja niki masih narak langan ya tebeng kesempatan ya tunas ampun di harapan Allah yang buat temanikan baru nggih kuat-kuat baca istighfar kuat-kuat ingat harapan Allah Taala nggih sole-sole sak napi jak jual ruang karya sampunan tiak luput sampunan tiak lupa sampunan tiak lali daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala nggih desa terakhir wa takabburu ala ibadillahi ta'ala sombong ojo pada panjang dia kanggo sombong apalagi dia merasa dia minta pacuan sekedia lamun dia aku jajak masjid dia nara isi masjid atau lamun dia aku datang ngaji dia nara isi majlis atau lamun dia aku pokok niat doang paling niat doang merasa ke aku doang dia norak dengan lain. Lamun dia aku baik mengupi saya nak masa baik mengupi kamu no. Nah lagu uni waya nah pada marantan dengan sakirang taluate jorno nikmat batur. Kadang-kadang mempelampaan raus barang macam tahu. Lagu bahasa Imamul Haddad kanggo untuk bersifat gibtoh ini parah. Atau gibah bekena misal arak batur teican doyan mobil niki kanggo untuk kemalet ya Allah amarak nian kan niki je kanggo lagu niki kadang separuh batur pada mobil ndak mulai nak ngerang ban bating dia baik sampai langan mau lo beli mobil no pegawaian apa lalu nah niki dia kanggo. Nah lagu sak kanggo adalah kemelir kama ya Allah maraan denda ican panjak pelungguh dekagi sama berdoi mobil. Jelas niki? Nah niki riom penyakit hati sak girang kemaki. Nggih, taluwati, sombong. Musara yang sombong nggih. Lagu tetep bete kanggo. Nggih. Waras balik di enteri, mau sombong jalan malik. Ya Allah. Susah doang sangka. Namun terakhir sedikman tutup impat di mau minan niki ampuraya ngelunsur bacaan surat Al-Fatihah sehingga makin tanggal 2 Mei ya tahun ninggalin dunia Allah yarham gurun dewe nggih al-maghfurillah dan guru Haji Mustafa Umar Abdul Aziz Muhammad Arsani Abdullah niki lek KP nggih namuk ngelunsur bacaan surat Al-Fatihah khusus tiba beliau ala hadhihi niyah lahul fatihah wa ila hadratin antah pun iki atur dewek mudah-mudahan bermanfaat kurang lebih mohon maaf wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.